Samueli wa kwanza mriango wa 28. Siku zizo Afilisiti makikunzumanya majeshi kwenda pigana na Israeli. Agisha king'omba Daudi, nisitumanye kukalawe na tumu na vile kwenda hamwenga nami vihani. Daudi aking'omba baina ondaona jomuhumikiwa dimacho kuvihenda. Akisha kimzigiza kiamba, haya havina utu, mimi nda kuhendea ukale mrinzi wangu wakatoos. Vikara Samueli were wafa na Israeli yosiwere mamuririra na makimzika kaiza mzi wa Rama. Sauli were wainga tu yenye pepo wa kutabiri na aganga mburuga. Baya Filisiti makikunzumanyika na makiza makipiga kambi yao Shunemu. Na Sauli akikunzumanya Israeli yosi na makipiga kambi ko Giliboa. Sauli kuzagaona goma jeshi ga Filisiti moyo king'wamoka. Akianza kutetema jomujenye. Hakimuza Bwana. Ela Bwana kamzigizire bule. Kamzigizire kukirira ndoso. Edu kwa urimu. Edu kukirira kwa manabii. Sola akiambira humika kwako yakiamba. Edu ni malira ni mwana mche mganga wa mburuga. Ili nende akanilolere. Ama akiamba kuna mwenga kwa ni dori. Bai Sola akizigaluza. Akivala nguo nyingine na usiku. Akigurana na hatu wangina iri. Machenda kwa ye mwanamche. Sola aking'omba ye mwanamche. Nitabirira kwa kutuha mburuga na univuhire duniani yeni ndiye kwambira. Ele mwanamche aking'omba, ujeri wenye unamanya jo arijo vihenda Sauli. Iye walaga tu yenye pepo kutabiri na aganga mburuga kaiza nchi ya Israeli. Vikara kwani uzanihega ili na lagwe. Sauli akimwapira kwa Bwana akiamba, hereye Bwana ishijo kunda adhibio kwa utumu. Yahu mwanamche akimuza akiamba, unihenze nikuvuhire hani? Sauli akiamba, nivuhira Samueli. Ya mwanamche kuzamona ye mwana Samueli akipiga luche mjomu na kurira na king'omba Sauli. Kwani unuza nikenga? Samba wa Sauli ya mtawala king'omba hata sogohe bule. Kwani unaonani? Ya mwanamche aking'omba, ninaona mtu anatumbuka alikula hoti. Sauli akuza akiamba, akize. Ya mwanamche akiamba, ni mfano wa mtumi ya anazuka. Naza finikirwa valo. Bai Sauli akimanya ukalayeni Samueli mwenye akizama hata usao kigutati akimpa heshima. Ndio Samueli aking'omba, kwani unaona nibuzia na kunivuha zulu? Sauli aking'omba, nitabuni sana maana Afilisiti mananipiga na mlungaza ni richa. Kanijibu kaheri. Sukira kwa manabii hedu ndosoni. Kwa vizyo, nzakwe hauna mbira rora kuhenda. Samueli akiamba, vikara kala Bwana kuricha na aza kala hadu iyo. Kwani unanuza mino? Wanaza kuhendera kulengana na garia hurigonena kira kwangu. Wanaza utarota wali kula mikononi mwako. Naza mpa jiranio Daudi. Kwa kukala kamsikizire Bwana na kumwagire koroze mbizuru za Ameleki. Ndio vivirera za kuhendera visho. Bwana ndaangiza Israeli haunga nawe mikononi mwa Filisiti. Na machero uwe na anaomdakala haunga na mikuku. Kiza Bwana gangiza goma jeshi ga Israeli mikononi mwa Filisiti. Hauko haho Sauli akigwa na kwa bushu akingirwa ni woga sana. Kwa gagoma nergoni na Samueli na ikalaka na nguvu yose. Mana kadonere kitu kamare msana wosi na usiku wosi. Mwanamche kuzamona Sauli za hondoka joma king'omba. Lola muhumikiwa za kusirikiza. Mimi nizaga hatarisha maisha gangu na nakuhendera garia huzigo na mbira. Vikara navo ya msirikiza muhumikio na uniruhusu nikupe chakura ili uhuri na upate nguvu za kuuyira. Ela Sauli kikahala kiamba sindari ya bule. Ela watu makiziunga na ye mwanamche kumvoya Sauli arecha kuria. Na akiasirikiza akiuka hoti na kikele sikitandani. Ye mwanamche wakala na kizao cha ng'ombe kizichonona nyumbani mwakwe. Akikihala akikisinza. Akihala unga akiukanda na akitengeneza mkahe uso 3. Gonya aking'ombozera Sauli na watu nao makiria. Usiku huo makiuka sio machenda.